پایین بالا میره. تولدت مبارک 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 تولدت مبارک. Ja. Så har du lidt flere. Du skal stå på stolen. اندی بخون. مبارک مبارک تولدت مبارک. فردا بکنم. فردا یا بابا میتونی مقاله نه امروز تولدته فرق نمیکنه. بابا میتونی مقاله بیا برای من. مقالویش داره. خب این چیزایی خاموش میشه. Prøver du at synge den igen sammen med mig og mor? Det var så flot. Han har sagt i går, at jeg skal lære til alle børnene at synge på persisk til mig. Men hvorfor du ikke lærer ham? Lær dem. Måske han har glemt. Andi, skal vi prøve at lære den sammen med dig? Skal vi prøve at synge på persisk? Du har godt kommet min dag. Hej Marie-Louise. Marie-Louise, du har godt kommet. Det er 15. Hvordan to er gået, ikke? Det er jo 16 er du, fordi Susanne var Alle er gået. Var hun der? Ja, nå. 16. Vi er lige ved at lære at synge fødselsdagssang på persisk. Er det Was rigtigt? institut var miste? Kan vi ikke lige prøve? Kan I ikke lige prøve at synge den igen, så vi kan lære den? Vil endelig slænge leve må og sine ønsker opfylde med dejlig chokolade med kager til. Og så! Det var et ordentligt hurra, var Andi. Det var helt forskrækket. Og lige ved falde ned af stolen. Jeg får det hej. Lige var lige ved at falde ned af stolen. Men jeg er også faldet over. Jonas, kan du ikke lige gå over og hente gaven derovre og give Andis? Skal vi gerne holde fladen? Så kan du lige få sådan en gave. Der er nogen, der har lavet en lille gave til dig. Tak skal du have. Tak. Pakker du den op sådan? Ja. Hvor er det spændende, hva'? Vi kan slet ikke gætte, hvad det er. Det kan være, du skal tage den den vej omkring. Du kan nok ikke få den af her. Du må ikke hjælpe. Han kunne ikke få den her. Hvad er det, Andis? Må jeg se? Vend den om til mor. Skal du vende den om til mor? Så er den her. Kan du vise mor den? Det er flot, Andi. Ja. Jeg tror, det er Andi. Den tror jeg, den har lavet. Den har Sten lavet. Jeg har først ham En bare lille så. bog. Det er faktisk Christine. Og det er Christines mor, hun tegner. Den der har jeg lavet. Ja, den har Jonas lavet. Den har Anne-Sophie lavet med tegnet sin mor. Den er også så dygtig. Den har Line lavet. یکم میشم تو بذاری تو خونه فیلم برداری کنی. آره تو خونه که میذارم تو هم یه خودش بگی که منم باشم. بیا. حالا بذار بعدا. نه اینجا دیگه نه سر میز من. آره. Andis, må du også prøve at åbne vores skæve? Har du ikke lavet nogen? Vil du? Jeg selv en gave. Har du selv en gave? Jeg selv 2 gaver. Ja. Så Skal du prøve at åbne den der? Og det er bedst bedre, siger Varså به احترامی و دیمو. اینم تو بهش بده. بده به اندیشه. Jeg ved det, hvad det er. هستی خانوم هستی خانوم اونو تو نباید باز کنی اونو تو کادو بده به اندیشه برو بگو توشه بده به اندیشه. بوسش هم بکن بوسش بکن. بوسش بکن. بوسش هم بکن Det var flot. Så er der mange gaver.
plads i den lille gave. Andy, خوبه؟ En cowboyhat. Der er mere i. Der er mere. کلات کو؟ Rasmus, din er her i. اینم تیراشه دیگه آقا. Er det krudt? Så der siger bang bang. Ved du hvad, Andy så viser os. Ja, kan lige sætte jer over. Rasmus, du skal lige rykke over. Vent, så kan du Jeg rykker lige helt over til trappen, for ellers så kan alle falde. Nej, en cowboyder. Ja, det er en cowboy. بیا تا اینجا تو برو بشید تو برای اینجا بگیرم. ببین سیما اینو که فشار میدی دوربین راه میفته. اینو اصلا نماز خاموشش کنی. همین که روشن کنی راه. اونم باش تنظیم میکنم. ببین الان داره کار میکنه. خواستی خاموشش کنی باید اینو دوباره فشار. اینم عقب جلو میبره هم. Den er hastig. En cowboy, en rigtig cowboy, Nej, jo. Det er den store dille. Kan du godt spille med jo-jo? Er der nogen af jer, der kender sådan en? Hvad med din storsøster Rasmus? Har hun ikke sådan en? Har han også? Kan han godt finde ud af det? Vi har to. Vi skal godt lide skole. Ja, vi har to. Har I to? Op i hesten. خب حالا بسته عزیز جون حالا بچه ها بگو بریم بشین سر کیک بخوریم Må jeg prøve? Må jeg det? Jeg var dygtig dengang, jeg var lille. Og det er mange år Ved du siden. hvad, du skal lide Andy selv fra Kjørve, ikke? Andy smuler også fra Rasmus må gerne. Ja, det må du gøre. Andy smuler Jeg skal lige først. Og en fløjte. Og en fodbold. Åh, du vægter den helt ind i munden. Sådan den der. Og Anne var en Vend den opad. Ja. Johan, du skal få. Så, nu skal Johan... Johan, du skal få. Fra lille til stå. Ej, det var Johan, der Nej, var det var Nej, ikke lige nu. Ikke lige nu. ikke glemme det. Jeg kunne ikke prøve hende. Nej, det er heller en guld op. Jeg giver lige et nummer. Ej, hvor var det godt. Nå, har du sagt tak til hende? Andy smuler også Ikke lige nu, vel? I kan ikke få den. Jeg må godt komme den op på Andy. Jeg må godt komme den op på Andy. Ej, det er så fint. سلام. Vi tager med taskerne. Har han det? Andy, du har fået læbestift derude. Ja, Andy. Hvad? Du har fået læbestift der. Det er, hvad jeg kysser af pigerne, Rasmus. Det får du også samtidig. Jeg har en. Jeg har Det er også. bare flot, hva'? Du kan også gå hen til Andy, så må du få et læbestift. Hvad er det til det der? Sådan nogle rundt krudt. Sådan nogle har Simon også. Har han det? Ja. Hvad siger den så? Bang! Piu, piu! Hold på. Ved du hvad? Jeg har sådan en. Prøv at komme herop. Ej, hun er for sjov. Ej, hvor er det nogle flotte lavkager. Vent lige lidt. Prøv lige at se, nu skal Andy lige pludselig lyse ud. Jonas, Andy skal lige pludselig lyse ud. Anne-can. Hurra! Anne-can برو بشین سر میز باید بشین. Vi har smagt dem sidste år på fødselsdag. Vi tager lige lysene væk, for nu er det helt... Hvad for en lavkage skal du smage først? Hvad? Andy, hvad for en af lavkagerne? Chokolade. Må vi ikke chokolade på? Vi skal tage den op, Helle. Så tage rundt på det. Chokolade. Chokolade. Ja, og det er chokolade. Det er det. Der er chokolade. Ej. Jeg kan ikke. Hvor er chokolade? Så skal jeg på den side.
klam bærdes, det var skal være der. Det må godt tage lidt flere. God, Daniel. Nej, var det flot, det var. Siger mig, kan du ikke snart fødselsdag? 20 oktober. Den 20. 20 oktober. Du bliver 40. Nej. Nej, 41. Den 25. Ja, det bliver ferie 25. Jimmy de 25. Rejser der måske? Den Du er 25. da Nej, han siger, at jeg bliver gammel på 25 år. Men han kun 25. tænker. Er det ikke rigtigt, du bliver? Hvad bliver du? 20 oktober, det bliver ferie 41. 41. 41. Ej, op endnu. Jeg troede, vi skulle nå fest. I Danmark, der fejrer man fest, når man bliver 80. Ja, når man bliver et rundt tal, så holder man fest. Ikke så meget, når man er 41, 42, men 50 og 40 og 30, så holder man fest. Så jeg troede, vi skulle til fest. Så du bliver 40. Tak. Det er meget dejligt. Du har taget mange, Marlene. Har du i hvert fald også det? Nå. بیا حالا یه ذره بگیرم من که میدم برو بشه. حالا Skal du sætte plads også til is? Og det er is. Thomas, skal du bede om sådan nogen? Men nu skal du nok ikke tage lige din sko ned ad bordet. Thomas. Er det godt nok? Jeg har fået lidt for mange. Jeg er færdig. Jeg er også færdig. Du kan spise starten. Ja. Mamma, han Sidste år, da vi lavede lavkager, vi havde lavet halve. Ja. Så gjorde de sådan en blomst som det var så flot. Denne gang, jeg tror faktisk. Jamen, jeg tænkte også kun med. Jeg kunne ikke lige huske, hvordan det var, men nu kunne man i tanke om, at det var nemlig sådan nogle halve. Ja. Ej, det er også flot. چرا میخوای منو بکشی؟ نه تو این شیشه. تو شیشه میخوای بزنی؟ کامسا اندی بیا نه چه پدر سوخته شده؟
مسابقه میزنه پار یه دونه برو حتی اول چیز کن. هایو اندی هستی بیا برو پل مامونه اینا هستی بیا برو پل ماما نه بازم داره آره. بالا بازم من داره ببینم هستی دیگه بره بکشمه بکشمه نه هستی دیگه بزن چیزا کواده من بله نه اندی 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 نگاه کن بابا را انا لله و انا الیه راجعون نترس میکنی. نترس. وقتش میاد. هستی برو پل ماما هستی با هستی هم بکن خیلی خوب حالا بذار خاموشش کنم بریم جای دیگه اندی ببین اینو توی آب شنا میکنه خب کجا میای؟ قوه رو برو ببین ببین میخواد بیاد جلو خب میترسه ازت این کارو میکنه ببین اونجا گله خاموشش کردی؟ بیا بریم حالا اون طرف تا تو اونجا هم که بیا بریم اون طرف چرا انقدر تاریکه؟ خاموش کردیمش
بریم. اندی نکنین کارا رو. خب نمیگیرم از اسبی. تربیت خیلی به تربیت کردی. اصلا ازت خوشم نمیاد. سلام. چیه؟ بوس؟ بیا. اندی تو چی؟ بی معرفت. تو چی؟ من گفتم سلام میگه. بوس چی؟ تو اتاقش. ها؟ بوس چی؟ من بیام به تو بوس بدم؟ وقت تو روز خیلی زیاد میشه. هی خب بیا بوس بده. مرد ناحسابی. همین؟ ماما نمیتونه بزنی. کابوی شدی دوباره؟ بس نیست کابوی بازی؟ ها؟ نه فردا هم دوباره باید کابوی بازی کنی؟ هستی چیکار کردی مدرسه؟ بازی کردم. همش بازی ها؟ خودم تنهایی تاب خودم هم خودم تنهایی تاب خودم. همه کار رو تنهایی کردی ها؟ برو بشین پیکن. بس آدم. برو بشین پیکن. علی جان. خیلی خسته. سم که یاده های اندیسر یاد گرفتی؟ دیوونه. بیا لباس درست کنم. لباس چه این شکلیه؟ ها؟ خودش تنهایی او. خودت تنهایی چی؟ خودم تنهایی اومدم. کجا اومدی؟ این اندیشه. چقدر این دوربین این یارو خط و خال روشه نمیدونم اینا میفته تو فیلم یا نه؟ ها؟ ترسیدم ها. برو حرف بزن. Efter examen från stadens konstskola flyttade han som tillfälle till New York för att bo i Utah. کجایی پس؟ År 1962 tog han upp cirkuskarriären چیکار داری میکنی عزیز؟ حالا همه این تیراژ رو تموم کنم. samordningsserien Katollandscentral Coca-Cola produkt som produkt. Och en soppburk Antike cowboy. som frukterna på de gamla mästarnas بیا ببینم. تموم شد؟ نه نه من نخوام تخت بکنم. چیکار کنی؟ نخوام تخت بکنم. بله من چرا خوندنم بلد شده. اینو چی به شلوارت انقدر کثیفه؟ ماما نور بیاد اینجا.
نون از کجا اومد اینجا؟ ما الان تو مدرسه آوردیم ما این برای من باغچه؟ دمپایات تو هسته کنم بده دمپایات تو کار مدرمه زود نمیدونم ساعت تو کنم چرا؟ تو اتاق انجی شخصی کن دست پا میخوای بریم تو یکم؟ انده جان بیا تو یکم انجی ببریم تو خب ماما رو نکش نیسته تو جانا بردیم پس کجا؟ تو کامتمه خب برو باز کن میتونی زور بزن میتونی چرا؟ چرا؟ یه خورده فشار بده میتونی وقتی من با تفنگ میزنم برو Ändå förblev han ensam utanför. Han var betraktare som stod نه بردم از مهد کودک گفتی این کفش تو خونه هستی؟ نه خب دوباره فردا گم میشه مسخره است دیگه کفش تو خونه هم باشه چه کفش تو خونه بدیم براشون با چهره بردار میخوام با ماشین باشه نکن تو نگفتی چرا شلوارت انقدر کثیفه به من نکن من یه چیزی به هستیت بگیرم با شبخه چی؟ وقتی من تفنگ میزنم برو خب نه خب یک دو سه میگم بچه تیر بزن یک نه حتی بیایی بده من بزنم تو شخص سواری کن تو هم مسابقه گرچه یکی سوار یک نه حالا یک دوستشو میدم یک نه زود را بیفتی قبول نیست باشتا بیا عقب بیا عقب بیا عقب بیا عقب بیا عقب خط مسابقه تا تیر در نرفته اگه بری سوخ بیا خب یک دو سه آفرین بودو شیره راستی رابیا